Kubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Karbi Association menta kasngi ha ka jingelang kabala perno ha ka auditorium hall jong ka AMKA ha omwang kalapin ko buram ya laingot ki MLA ka ribhoy bagantop yo ba Meral Bonds MLA ka nongpo Dr. Celestine Lingdo MLA ka umsning padio ba Charles Marngar MLA jong ka Mahati constituency ha ka jing shisha na kalyang ka AMKA ka tumuban pin ko buram ya baro sangot ki MLA ki bidang sujab na ribhoy hanray arngot ki klemla satyaban poi Namar ka jingdan kam ka jong ki hagiway pat ki jaka bakantop yu ba Sosthenes Sotun MLA ka jirang baru ba daman ba lamare MLA jong ka umroy constituency. Hagani ka singi na kalyang kinongilam ka AMKA kalapin ko puram mi kitigi laingot ki MLA ka ribhoy da ka ba penkop de ki jantan rai jong ka jat ban Rio Karbi baru IT ka momento kum kadak ban pensa jingkan mahal. Kajing temu bokong san jong kani kajing penlong ya kani kajing pen ko buram ha kani ka singi kalong manwara ya kajing itali kajing iet hapadeng jong baro kinong shong shnong ting ba kinong mi kman bat kham tam e ban ai ka jinge tre lang na ka benta ban kentiu ya ka roi ka par ka bha kamyan am tang jong ki pai ba Karbi hanrai jong ka dong bat ka than ri bhoi hi baro ka we tikum ta na kalyang amka nilang sibon ikam hakba hi malai job wa kum ya male ban guram juni i ha bani tre na kunta ka bha niat apo jong ne ka dong ri bhoi juni bat jelahi baro ka we Tikum ta ngira kalang tungi ngira su hunjrut hakaba ngira yo kum yapi perlong punung kebat apa kadong riboy ke tungi ke karhong jong amka jong all megalia condition kadong baik mana for kalau marpene besar ya kita tungi it kajian terli kajian di jengmot hakim langsalan Klem don kanong no kajingian herjat nreo ne kajingian ciyak mat. Ban sokman lu kenakta abang ipai teman lagi dong di than jong di parlok karbi jungi berang po jongga riboy muncul lagi jelahi berwoi. Yui ba kalau don kata kajing roy. Kum ka roy kepal ke senong ke kau. Kum jong ka development. Nak mau sa hagi porodap bayi doktor lawan huntia umran apa hati sini namar hatin wala don nak kata jilan kalau hapus lap bomto ba doktor umban se bansa simer huntia umran nak mau sa kalau ambil kita henry mata bang pai patata ni data tingman bukrau hakaba nanu ngne na po undan sudah susulong tingiro kalabian susulong layo kablak toping de tre kejira jong hig MLA badan buruk jungi. Tikum ta kami sekumat nikwa apa pinangyay yarap yangi. Di steps di bagi sama jungi isu reflect nadu kaba bersembah kaba turun kawat ulung di nangka safety sekumat nangka suara lewan penkek icur dia itu simbol reflect. Itu ini bentar dalam ka burong na ka punta jong community baro the way ya ka ne jing la ni but ka reflect ya ka ne ka jing ki ki ya ka ri ti sto ta ne ka ko sa namar kata ha ka hukum ka ne ka por ka sigi ka ba ki tundan burong ismo ban nan kit ok yang ya ka amka ginang kit ok yang ya ka Kalbi Karbi Cultural Society po kejipay pa albinos pa di pa superlin kinang yalang po KCS porque nang laban nang yalang susu di kun samla di kiro komsyan kiba tumay ni kiba reflect siya ya kiro kom kerji gusto kiba mangi dan po kani ka jadi but kani kejimla kani tim nagsi ban belong but organize ya kani ke program nagalian juga semua bantu mau semua kubli sibun kubli sinjamu na kota kani ke program
kalau disebelum musim ini yang kenekan musim kebaki kita naruta kontrol nagaliang kejuni lain lagi ala angkoi rekesun senagaliang kejuni angut ki perlu kejuni bahasa sedun layo konfun imene jumlah di tip soko office di nomor kawan bagi dalam lamari angkoi di nagaliang kejuni sama di siru dia ketika lah bagai boleh terpanggil ya all media kami association ya dari senjang bagi leadership publik nanglam nangri nang sumaron ayo mesin jadi start dari semphangi nanglam bagi nanglam bagi cepat sau kupra di islam dilale baka angka kalah dan nadu persen kari dia ke negeri doya kari ke bangiyo ban syakri beli lanjut kari ke bangila ban keren lanjut kita nak kecil ke bangi keren itu long terai gitu kari ke bangila ban riam itu riam terai ke bangi kita bagi kari ke bayi lanjut ini bagi penek bangsa ya kari terus ndo siap ke bangi kita kesokari dia nadu bala nilayo ya bidang nilayo oleh bidang geriti pilihan constitution agak menurut Januari dari sepasan ho lembaga tengit ke Bandar lah itu kerpan ya dipakai hukum jadi itu ya kita belum try gitu nih ya dah kena bersiap sebut kita perlu kami kita relam belum minum yang hilang kok iman salah. Dikenyang nak kuat berkeran ni, lalu keran pun bermula isi. Kau itu baru kuat berkeran, harga di sini jadi tanpa jengkel beli kuat. Karena kita cuma tiga malam dan ini kecil sah. Bagaimana mengatur konsumsi membuatkan kami pun dia lakukan. Dan lagi lagi sedang kita ada di kecil esok kecil dah apa ni perlu kami dikasih UI kita kilami sosial media baru buat ini dengan yang sudah mengilang kebersihan menurut kecil sosok sosial dan akan dililai hamtum ibadah Kristen belum berapa senang jauh baru kita gerai untuk hukum ucapan untuk peace committee menurut yang tinggi orang gawe apa yang diperlukan kami buat Bajuni, perlu bajuni. Jika ayah kalau kuat menolak dari kuat kalau tak kami, jika partner dengan cara, yang ke all media kami association, jika jangan terlam kecuali, ngadul kami jangan terlam kecuali, ngadul kami jangan ayu hasil, jangan ayu buat ayu terlam kecuali, ngadul kami jangan terlam kesenang banyak kami kita. Nama UI batikkan kemelakukan cepat. Tidak manor ibarat persan berpenuh yang jenis itu. Hercai. Ya, kembali begini ke semua begini ke platform yang ada. Pengayo berkenan dari sini. Kemudian kami ini kalau panggilnya Twilang dalam Islam. Jangan kalian ke Jonaru dan air kecil pulang. Kemudian jumpa banyak Twilang dan kemudian ke angka batang tanggung itu ikam kibasah Ahmad dan air kecil pulang dan Twilang berpi. Dekat pada angka, kinukirkan angka berkuncul pan air kecil-kecilan dan mentari pada berslam ibadah memperda. Kamtam hakayin kesem ke bomdon kun kenteng kata ke subjek lek show point kata kadon hakadok kesnam ke joni di habaki lidar ke joni napo rilum kasih ki ong ba ki bayo ST certificate kasih gamut tang basip jai ka kupa kata tegalalong baklan haka ain ke jongki kini bandon ki exceptions di bacal sidang dan tunggu mok double barrel bat MLA bat MDC ngaptip kataka ain kataka bill ke bakiwan ra kadong na em ka soft clause for exemptions di kamnon mo tilada kamnon kalau ko babaklah di nga semua ngihap ang isyong rengkat kung para MLA na pori boy
Kane kade ke isu bangsa kita ikut ikti jongi hadir unde yang IP kalau baik kare jayu kalau we ke bakunong ibu ikut jongi kata kade ke bakung san English pun saya simpan Muslim ka angka ay bagi leader kita ngala apa ni alam nagaway kisnam but ay baka golden jubilee celebration jongi bagi ong ya ka golden jubilee kamot ka jingkre kala de mandiay na lu mentamo